vreme ruši predrasude, ja bi se sa tim delom više složio. U pedijatrijskim ustanovama, u dečijim ustanovama gastroenterologije su preplavljene decom koji imaju gorušicu i to je jednostavno problem sa kojim smo uvek bili suočeni. Anatomija ta koja treba da bude drugačije nije, koja treba da bude normalna nije takva. Postoji mala kila na dijafragmi, postoji kratak jednjak, pa čak i stres u dečijem uzrastu može da potencira gorušicu. Znači ima mnogo razloga zašto i u dečijem uzrastu može da ima, ali je sigurno češće kasnije u toku života. Češće je posle 30. godine života i to su otprilike negde prelomne godine kada se iz jedne faze života prelazi u sledeću fazu života, kada su obaveze veće stres. Kao po pravilu menjaju se navike u ishrani. To je period života kada značajan broj ljudi počinje više da radi, manje da se bavi sportom. Dobije se nekoliko kilograma u telesnoj masi, tako da sve su to faktori koji doprinose tome da se pojavi gorušica kao jedan od simptoma takvog načina života.